Neyle atasın? O zaman ben düşünmeyeyim de buna kastımda bir opsiyon bakayım deyip niyet kılıp aldım dedi. Karantina felaket. Siz daha C2001 C2003 tane kovalımız. Kıçapsız da C2002 tane kovalımız. Eten ben opsiyon boğayım. Acap optur. Uşunu көрмөксүң. Мен сүйүнүп атам сени опсуның атымен карантин болгонуга. Эртең опсуның башталганда апа пул бейин чогулуп мартып атабыз. Катежиме пул керек, рестораныма пул керек дедилең. Ишине сот акча кетет да. Ана классташ кыздарыңар жөндөн жерде башыга 500 сом, 1000 сомдук прическаларды бир күнгө катырып бар элесин менен 2-3 миңдик көйнөктөрдү кийип ата энесин кыйнайт элеңер да. Acap. Instagram'da video kirgizip story'e kirgizmeyiz mi? Kardeş, marteş. Ups, ne? Babay mı? Vay 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 kaldın sen bak